Kacholangrem sarpo Iqbal Hussein Raikom Saikhia rideng pen ke karajok Raikom Saikhia hele amu kechonang. NMUCA asong pen ki thurdun Devenson be tarapung borpung along vote kerek amai pangcheng pontang lo. Heme PC katerang pia hem nam pia ingnar keteng khengdang. Kardom Pinia Adap Abirta long penili sami mirin hansepi Pinia Birtang ton penche thanam sina. Kedamtang aru ni phaing kora troxia ni Diphu police station ke parlo Diphu manja towar miles troxi sedeng terang arong along inut ningkan crazy arta kijum hek akar bipia phan inut Iqbal Hussein po bangphu Kacholangrem alam ki klanglo. La sopen Raikom Saikhia tumla pusona sai langno kachoklema bangphu aphan chepari deng ponsi Diphu police station along an hem kangsa beng poncheklo. Bonta kedamtang aru ni phaing kora serkep animate bhomkuru ani abangke labang sobang pu Raikom Saikhia rideng pen kat inhujui kusi birta longlo. Lapusona lamar julong si Karbiang long arlo kedo an hampang asong Karbiang long Women Justice Forum UKAWA lapen Karbi lo charlia song atum chelang petsi Diphu police station along hur pachodam dudlo. So arlo asong lapen hampang asong atum Raikom Saikhia atum aphan kether ke pasodak ajok sai jokji labang sobang po aphan kiri pen Kipalong PG aphan sodak pen ahukum pilo. La so pen ajok anikang sam 4-5 pli apor malom Raikom Saikhia atum nahorbari Diphu pen than siri kacheleng atowar anat kiri damahut labang sobang pu Raikom Saikhia atum aphan kiteklong pen kikat ahut aking along Raikom Saikhia atum ahile amu roklok. Police reserve থানাত আৰু মেডিকেল ডিফু মেডিকেল কলেজত আহিছে যে যোনটো কালপ্ৰিটটো পলাইছে এইটো কথা আমি শুনি পেলাই ৰাতিপুৱা এতিয়া 4 বাজিবহে আছে এতিয়া তাৰপাছত আমি কি কম আৰু মানে মনটো বহুত দুখ লাগিছে আৰু মনটো আকৌ ফূৰ্তি এনেকাও লাগিছে কাৰণ আমাৰ ছোৱালী 10 বছৰৰ ছোৱালীটো এনেকা ৰেপ কৰিছে কালপ্ৰিট পলাইছে বুলিতো আমি ভাবিবই পৰা নাই হলেও Victimor family adi kuri, victimor family or gaon manu nije swali poali boki loi nise etu swali justice pabo lage boli hente bahut kosto korise tapsot ami Karbi Anglong Women Justice Forum aro United Karbi Anglong Women Association adi kuri belek সংগঠন আছে আমাৰ লগত কেছে adi kuri হাই যোগতি কৰিছে আমাৰ লগত কাৰণ আমি এটা প্ৰয়াক্ত কৰাৰ কি কব পুলিশে আমি ৰাতিপুৱা ডিমান্ড কৰিছে এই ডিমান্ডটো আমাক দিছে যে টাইম দিয় ইটোমতে হেন্তক আমি টাইম দিছো টাইম পৰা ইটা কালপ্ৰিটত আকৌ পালে কাৰণে আমি জি ৰাতিপুৱা হেন্তক আমি কোৱা কথাটো এটা হেনতে নিজে কাম কৰিছে This is disrespecting the Karbi community. The Assam police is disrespecting the Karbi community because they release the rapists from the police custody. Itu huru kotha nohoy. Itu Assam police hai bhalke duty kornai karne hai polai gol. Nole tu kenega polabo. Public kita mara rapist hoy, lengara rapist hoy. Lengara rapist hai amar Assam police or custody pura polai gol. Itu mamuli kotha nohoy. This is because of the irresponsible duty performed by the Assam police. Itu karane aji bhitorot tak bisari nidile. We are going to create a very worse situation in Diphu and we want the Assam police that the rapist should be killed. The rapist should be killed. Mari dibo lage. Direct encounter kur dibo lage. No need to took him in court. Direct encounter korok. Lagele ami public pura gathering hoy kini we will create the history in Karbi Anglong by killing the rapist. Ami nije public bati kini morai dim. মানে 150 মান হ'ব আবেলি টাইমত আমি খবৰ পাইছে কোনবা এইফালে যোৱা মানুহ একজন এনেকা যোৱা দেখি পাইছে বুলি কৈছে দনচুৰি ৰাস্তা ফালে যোৱা দেখি পাইছে বুলি তেখেত মোৰ লগত আছে সেকেন্ড আছে নিপুল আহমেদ তাৰপিছত বাটালিয়ন 2 জন আমি 4 জন আমি স্পিড মাৰিলো দনচুৰি ৰাস্তাত তেতিয়া নহৰবাৰী জংগল বুলি কয় নহৰবাৰী এলেকাত মানুহটো আমি দেখি পালো আমি একদম স্পিডত গৈছো আমাৰ দেখাৰ লগে লগে হি সাত কৰিলে তাৰপিছত আমি চালে এইটো হয়
আমি ধৰিবলৈ যেতিয়া বিচাৰিছে সি একদম পলাই গ'ল জংঘলত পলাই পেলাই আমি পিছি কৰি আছে তেতিয়া সি দাও ওলালে দাও মিছইউজ কৰিছে এইটো দা আছিলে এইটো দাত ওলাই পেলাই মোৰ এজন অফিচাৰ হাত অলপ কাটিছে জখম হৈছে চাৰ্টটো ফালিছে অলপ ডিফেন্স কৰাৰ কাৰণে সি একো হোৱা নাই তাৰপিছত মই উপায় নাই তাক বাওঁফালে ভৰিত আঁঠুত মই এৰাউণ্ড মাৰিলোঁ তেতিয়া সি ফালাব পৰা নাই তাত পৰি গ'ল তাৰপিছত লগে লগে ইনফৰমেশ্যন ওপৰৰ ইনফৰমেশ্যন দি পেলাই আমাৰ নিজৰ নিউজ ৰিপৰ্ট কাৰ্বি আংলং লাইভ Nilip constituency along song Vepen Karbi Anglong Autonomous Council MEC Kilik Kachapati Dunji Asong Nilip Marginalized Uplift Committee Mati NMUC Devenson Vepen Tarapung Borpung Ahawar along vote kerekamai kepadopon Lakhain Koirapho Nilip constituency keparlo Tarapung Ahawar along Nilip Marginalized Uplift Committee Mati NMUC Asong Pen Kithurdun Devenson Be Tarapung Ahawar along Kedamtang Aruni Phai Inquire Sirkepani vote kerekamai Kangnipon NMUC a candidate Devenson Be Tarapung Ahawar Arat Pen Mesen Alam Chetan Chimompon Bangsa Maya Longkaning Jepon Atingki Nili Hailote Nilip constituency Ararapan Kedam Kerang Atawar Selam Ponji Pusi Perangke Atumaphan Nang Pachinidon Lapen BJP Congress EPHLC Asong Atum Arlo Pen Tangka Lapen vote Kejok Chirabdun Vegji Pualam Arjulong Lasi Koan Ahokma Pualam Perangke Atum Karjohut NMUC Asong Pen Nangke Chakti Bangso alam ke ahoklo nilitum asong penki than pachitak ponpelo pusi mathalo seta nang litum pherangkiatu nang arjudet aposi nang than nang poklu pusi pherangkiatu mapan nang thandon lapen tarapung borpung borlangso sarihuti jongpha ahawar aradatum ki akiik akelok akier avilo pusi radatum pen pherangkiatu mapan nang thandon lapen inglong ahawar aradatum ki Devenson Bea Phansi nona du Karbi Anglong Autonomous Council MEC Kilik Kachapati Ahutki Devenson Bea Phansi vote jokpen pahai di pusi pherangke tumaphan Clark Dakpen radatum nang thandon Bangsoa ini tuming long bong along candidate dekok kana jok kana ditum ini ningarong tik andu tema lang litum la bangso ing long rat ke kiduk kana joine chithek long si lang li kulo ili tum ing long atum hijanle put pina ke tawar ik thing thek long nai kulo ni tum ke ningarong pa si Lapen apar lower tarapung arong asar penang anchitong dun lapen rong asar atum sitami ke pahai deji aphansi lamchak chipidun lo Ongdung atum nililong mata ningjelo la hok alam nilila pen chini pe me athe ma kedam tang adharna pen chenglok long tame nilong ke rong asar pen chenglok la pen nili rong asar pen me chingkilong vek anu tin thak an la pen adun thu bangke nili BJP leader to ma phan an tame nili chingkilong Clemon puangse non tame nili phun ka chingki anu tame nilong voice recorder do recording pe me lake nili phun benga chingki tum tala pen ebang chitot prong tame nili kaching kilong pe me tumang se dharna donot la sojoine pe na joksi apar lower tame chidon sar lake chidon de pulam clark pitha mane hala tum ga ali long ni putang ka ke chu hang ji joy kiji phan ni la pu lam clark ji pilo de tangka longdam chompu ko joine arad do pu ko joine phancha take aphokalam gali lo kaddo eta chidon sar me la pen apar da pen same hala su tame du tame inglong aparen an arada tum ni kan troxy cap duelo da 1952 pen piningan ke batai tripli MSC phai atlo etame no antame tarapung borpung bang adim kaching tour bang 5G sinon ki yosadim tame non dang 2G anta network ta ave towar ave lai ningi pung pen posin itu maso NMUC Nilip Marginalized Upliftment Committee po asong na metum seng nang ko la pen opai ka bi ong ajone ningi pung ong ajone rem tame hai tame bon tame itum tame inglong rat tame tour tame pen tour de hai un ji po ninge the pensi tum la pini dak so NMUC ko tame parjap tel gitu News report Karbi Anglong live
Lakhain ko rapon ni Libemisi constituency ke parlo borsali terona rong amekar karitang haranachor sikaterang piahem ke damtang aruni phai ingkora sirkep aningwe ingna ma ingnar ke teng khengdam ajok ahemar lo kachubirti ason pinang an panahok tekang alo Bogijan forest bit account adung pen kachekoinot hemepi sikaterang piahem nampia ingnar ke teng kheng ajok hemalong kedo sok sang pendang lok peari ke chethap ason do an panahok tekang alo Sikaterang pipen bangso puta kaning je pona tengki ingnama ingnar ka tengkheng ahut kedo ahem anta pripidaklo la sojok nona matni likido ji mate ajo meke jangwok ji ahem anta avedetlo la sinili kisung tektik apor hut nang rap nang ji pusi hemepi amekri bu propen kerap chahangpon kedamtang apor hut aphong la buson bradatum akisung ahuta adung hetlo kedo Bogijan forest bit office la sona kisung ke poatum aphat keraponavi Lapusona kisung aputak forest atum chini det apita thangnat kachelang dam kawe det aputak kisung ke povek abang kipen forest asai kamapan ningduk chepaklang pon Choki hola pen Sonjit Crow Karbiang Long Live Karbiang Long Autonomous Council kilik nakate bokbom ajok ke ongdung racharia song atum mithanga song kache pahai ponji aphan non malok rongalu atogano dampen rada thengnolong vote kerega mai padobomlo lason si langhin constituency along setami BJP racharia song aparman Bili Mohan Khaklarita non malok dode sangsi vote kerega mai padobomlo bangso MAC kilik nakate bokbom ajok non apor BJP racharia song atumsi ke ongdong avot pen highway nangji pura dode sangse arong mate atogano sitami humri dampen mai along padodamlo Lason si kedamtang aruni phai ingkora sirkepa nile thota ada por phai sirkepra achitim apor malompen langhin constituency ke parlo phelang kro polling station mati phelang kro arong asar ahema chataya long vote kereka mai padopon kedamtang aruni phai ingkora sirkepa ni bangso maya long non kewang GMAC kilik BJP pen kachipati dunji abangpu Bili Mohan Khaklari VDC Chairman Krishna Mohan Basumatari, Langhin BJP Mondol Amaipu Sunil Kumar Boro, Dunmaipu Vidya Inti, Yuva Morcha Amaipu Dhoniram Rongpi, Langsomepi Block BLCC Amaipu Sarthe Singh Rongpi, Langhin Mahila Morcha Amaipi Rina Boro, Dunmaipi Rojoni Bepi Anpartaki Ongdung, Manpeng Kedo Aluhi Lapente Rong Aradatung Chitongdun. Kedamtang aruni phai ingkora sirkepa ni bangso amai long langso mepi block BLCC amai pusar thesing rong pikaning je pona tengke nonapor ilikar biatum sitami ludu nangni APHLC racharia song atum kipupon BJP song atum ke karbia khai ke pavir popu bonta koson si ke pavir po ilikar bi mate neli nangri BJP along kachirap dun atum anke karbi kalima athe ilitum amal sitami karbi mate emina khai ke chinghonlo Lasi APHLC racharia song atum sitami jong hele BJP racharia song apha sorsa sitami latum ke lapu anvelo mukili ke hai leji ke BJP atum veklo puta maelong lamthe jaipon Otol Amrita আছে না এই Otol Amrita বেমারি কাটো চিকিৎসা আছে এইটো আগে ৰাখিব দেই এইটো মানে কাটো আমাৰ তাত বহুতো মানুহৰ উপকাৰটো 6টা বেমাৰ থাকে হয় না এ আমি এবাৰ লিখা আছে দেই মোৰ দুখ লাগে বেমাৰটো বিৰাট বেয়া তো ঈশ্বৰ নকৰক কাৰোবাৰ পৰিয়াল এই বেমাৰটো হ'ব নিবিচাৰো কিন্তু কপাল বেয়া হ'লে হয় না নাই হয় হয় কেতিয়াবা যে কাৰোবাৰ ঘৰত হয় এই বেমাৰত এই কাটো খাটিব না নাই তো ইমান ধুনীয়া আছুনি আপোনালোকক মানে Halapulang hinpen BJP candidate Bili Mohan Khaklari kaning je pontu atengke nili penangadim mate arong sitami non kewang GMAC kilik aparman hurilo lapente ladak phelang kro arong aradatum aphansitami ningting sampon biglo lapenili phansi non nangkeleji ni phainer kep anike vote nang jok wek pupusi ningje theloputa ningje pontu ৰাইজৰ তো সহাৰি তবে মই খুব সন্তুষ্ট হৈছোঁ আপনি নিজৰ আশা আছে না আছে গোটেইকেইটা ফ্লেং ৰোড আপুনি গোটেইকেইটা ভোট পাই যাব পাম সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে এইবোৰ ৰাইজৰ ওপৰত আৰু আপুনি মানে গোটেই আপুনি যিমান সমষ্টিত আছে এনেকা ৰাইজৰ গোট পোৱা আপুনি দেখা পোৱাটো কেনেকা লাগিছে আপুনি ৰাইজৰ যিটো সহাৰি সকলোতে সমানে আছে আপুনি এইটো কেম্পিং যোৱা সময় ৰাইজৰ তেনেকুৱা আপোনাৰ তাত আহি কেনেকুৱা লাগিলে ছাৰ আপুনি নিজকে কি ভাবিলে কেম্পিং কৰিবলৈ আহে মই একচুৱেলি ৰাজনীতিত নতুন ৰাজনীতিত এতিয়া প্ৰথম পদক্ষেপ যদি ৰাজনীতিত আহি কিনে যিখিনি ৰাইজৰ সহাৰি পাইছোঁ নিজকে খুব ভাল লাগিছে
Langhin pensar pangri ingti kathar Karbi Anglong Live. Chokkehola Police Station ke parlo Phonglangso Kalioni Alang Royalong Banghini Ari Somar So Atum Lang Kachinglu Damajok Lang ke Jangpen Apran ke Damnang Lakha Inkoira Pho Nilibemisi constituency ke parlo Dokhora Hidi Arong Ari Somar Banghini ke Damtang Aruni Phain Kora Sirkep Anerlo Porphai Hinia Por Malom Dokhora Hidi Arong Amekar Gotom Be Lapen Rojuni Intipi Asopo Karlitang Harup Singh Be Arta Ningkan Trainer Keb Lapen Karlitang Charchim Be Lapen Manai Teron Pi Atum Asopo Karlitang Charkle Be Arta Ningkan Trehini Pusi Tang Tek Pon Hempen kilometer troksi an akahelo Langroy Phonglang Somate Kalioni Aroy along an Lang Kachinglu Dam Jipura Hempen ki dampen ahem akithi tang nangkachele thurok ajok hemipi sang pi manai teron pi ke manghu haklo Tongse kot pen Chokkehola Thana Osi Jugen Deka Chepari Dengdursi Arona Tang ke claim pa media phan Tongse kot pen postmortem aphan pondero Laso kisung hod rada sai claim bang pu bijoy be abarim KSA amai pu Li Jungjung pen Tongse kot tangka kerap pajirdun Ini militan parti longa bang ke bagi sira milik kita apa kaso koso se lang kadenia ro lang sira da masih ontong sumarkan lang long itu dulu koso so ta kita da sansi dulu masih soba akan dam juga te labang so ko som si labang so lang ke yang nam sok lor bang so nam te alim labang so lang yang nam sok bang ke akhir pun open dam lo ya pai bang sok pun itu sama do so dam masih lang di bang ini kalau hai semua lang ke kita masih lang dah lah itu so bang ada lang jang lo masih labang to cuman pun Chokkehola pen Sonjit Crow Karbi Anglong Live BJP long live puke hangkasar lang atung puthot BJP go back pose hang taram dun thuason kiliga pora hudlote monir atum ihindun rup ajutang ke klangke non det kalilo Lason thak thaksi dolamara along Congress pen kedeng pon mass joining a program along Modhuson langni maipu DMCC pensi mai chari ponsi Bhimson rongpi chunbang DMCC pen aluhi pachinia por en pon Mai Dobama Hut Congress candidate Rajan Ingti Lapen Abarim EM Roton Ingti Atumpen Bang Pharo Phoso se BJP pen kachepo ogdon atumaphan dengpon Maya long kachetong donatum angno BJP akichok cheputhak rada long jaipon Lapente Richard Tokbe aphan paremsi Congress a candidate Rajan Ingti aphan pahailo nang pusin lamthei jaipon Lapen Abarim EM Roton Ingti setame Richard Tokbe ke claim ke chok che aputhak rada long un an ningjepon BJP pen kachepa ogdona bang pu Wilson be setame Richard Tokbe aphan aning kang samse alam the radalong jaipon alang lipen kaning jepon ke Richard Tokbe ke CEM along dung free pen apot constituency alo ka humri damji apor avilo la sojok longri ko ansi kaching thur nangji ma chingthur thedelo nilitum Richard Tokbe ke claim ke meme ajok BJP pen che osi nilitum Congress along chepa ogdun nang kogloputa jaipon Halapu sangpi mar atum seta me nilitum BJP ke dodon ningkan phodolo seta kaching thor amo ke long dun de lapente party isiang bong seta me nangke plak dak pen apot nilitum BJP aphan vote ipelo lapen Congress aphan pahai pupusi ningje phon Atema sarkar ke chali ke misa seta me alang li candidate aphan nilitum kone chipadu chipasu bare re nilitum hanang plak dak ke claim ke dama just me nilitum han ke nang plak towa ne ajara sita me development aphan sita me nilitum han ko sondo rong towa nang pilu 1 kilometer vera da anta nilitum han rong han sanchong ke thom dela halang nilitum han beng pe halang litum towa bonai lo 1 kilometer ang bang 60 meter se lang tum 60 ko ne la sang lang sa dai cho ta nilitum han nang to do kanu Kipahai kansa do kanu nilitum campaign sida me dampi lo sida me alang liphan nilitum pahai dun dat pen dam nilitum nikan pho kidodun pen nilitum khata nilitum pan kerap tabe akan jinso be la nilitum pini apor ke nilining kekang la pen nilining kipum pen nilitum pini apor ke Congress la na chapa om Congress candidate Rajan Ingti aphan lamthei karjo hut nilitum ning arong pik atheke bang pharo pho armu
BJP COC nilitum Congress along banglo anparta PDL abarim chairman KLNLF run rong P abarim chairman KPLT setame nilitum along bang poputa nang thandun lapen ke kilik jongsi hailo pulote economic development lapen ahoya puthak pachunji pusi nang thakdun Ondung alida la tumta nili tinggi tharang lo lang ni tuka tu betul nili pantai support lo lake karda alam ta sila lang ni tumta ek dui cari pen kata beta jalan pet pasti nili tum claim ko la pen ke alang ni tumta nili tum lagi nang tum baca alang ni ko alang miti sa kami alang ni tum karda pe ako kasi nili ning thepa la pen ke la pini ameses pan ke mesen ameses ko ada dua bagus itu kali ni ini tu lah kan biar anglong kadang pilih kadang di sini ni kemana tak komersial kasih ni seut jadi highway gitu kasih di ni macam lah pente ini gitu nanti join tu anu tina porte angjira tungka highway nanti dola marapen arjison longpar karbing long lai kilik nang kate bokbom apor ahut racharia song atum aphi ong kilik kapache thang mate rada long vote ke hang ke pasik ong tanglo lason si lakha kre pho mahamaya constituency long BJP a candidate lunsing teron setami rada long anpali damsi vote ke hang amai pasik pon bomlo kidamtang aruni phai inkore sirkep ani lakha kre pho mahamaya MEC constituency long BJP racharia song atum ke ongdung a vote pen kache pahai ponji a phanpura dodi sangse pen vote kere gasai ding pon Arniwang asonsi aru ni phaing kora sirke bani jungthung lun setimung arong kathar ingkiarong longthu rong phararong kangting khroarong lapen banthana rong pen danglok kaprek kaprek adim arong along lunsing teron vote kato hangdam amai pangni pon lapusonsi arniwang kilik kapache thang lapen vote kachorek pi kepado amai tin along chimit me pin pen ongdung congress ASDC APHLC asong pen danglok kaprek kaprek asong along kido atum methang asong pen che odun Pinya Adap Abirta ke Lapuan si Kang Toniklo.